традыцыйнымі стравамі, якія спажывалі нашы продкі. Пра многія з іх мы даўно забыліся, а можа быць нават і не ведалі. Сёння ў модзе сушы, піцы і хот-догі. Паколькі я жыву ў горадзе, я кожны дзень усё гэта бачу. Але мне хочацца чагосьці асаблівага, смачнага, як у бабулі. Таму я і задумала гэта падарожжа па Полацкаму раёну ў рамках праекта «Полачная гасцінная». Як настрой ваш? Бойовий. Добра, вельмі добра. Давайте перейдем до голодного. Что же мы будем сегодня рыхтовать? Расскажите, коли ласка. Мы сегодня будем рыхтовать щавялек с сушеной рыбкой. И будет толчоники с маком. Ой, цікаво атрымліваецца неяк. Засовываем спереду. Некоторые из жанчын нават оставляли вот так. Добрый день, дороженькие! Вас вітае Надейка, и мы протягиваем смачное подорожье по Полацкому району в рамках проекта «Полачная гостиная». Сегодня меня чекают старожитные рецепты и цікавые легенды агрогородка Матюшы. Мало хто ведае, што ў гэтай мясцовасці існуе матюшэўскае скрыжаванне з незвычайным, вялізным, даравальным камянём лісуна. Менавіта да яго тутэйшыя жыхары спакон вякоў прыходзяць гукаць вясну, а таксама абуджаць і залагоджваць вельмі паважанага нашымі продкамі мядзведзя-карміцеля і святкаваць камаедзіцу. Гэта старажытнае славянскае вясновае свята. А каб галоўны герой гэтага свята, мядзведзь, прачнуўся ад зімовага адпачынку ў лагодным настроі, мясцовыя гаспадыні абавязкова гатуюць яго любімы пачастунак – гарохавыя камы па-матюшэўску. Але аб усім па парадку. Ой, весна, як же ты красна! Мы тебе гукаем, шчыра сустракаем. Весна красна, прийди щасна! Гура! Просинайся ты, медведь, пчелкам час уже гудеть! Кто это шумит в лесе? Кто мне спать заминает? Хопить тебе вже спать, медведик! Весна красна на увесь свет! Уся природа обудилася! Да и не вся! Смачных грибов и ягод нема! Да и листья на древах нема! Треба будить лесовика! Каб уся природа набрала житцовой моцы и закрасовала! А мы принесли лесовику почастунки. Почастунки для лесовика вы приготовали! А ці приготовали вы для меня гороховые камы? Приготовали. Ходим, медведик, с нами частоваться! Пойдем, пойдем! Ну а каб пачаставаць нашага мядзведзя, трэба згатаваць тыя самыя гарохавыя камы. Таму я запрашаю вас у госці да мясцовай гаспадыні. Зараз у сваім гасцінным доме нас сустракае Ольга Тимофеевна Рабікова. Дзень добрый! День добрый, дороженький. Сёння мы будзем рыхтаваць гарохавыя камы па-матюшэўску. Але гэта не проста гарохавыя круглыя шары, як вы маглі падумаць. Унікальнасць гэтай стравы ў нашым рэгіёне адлюстроўваецца ў незвычайнай тэхналогіі падрыхтоўкі. Усе інгрэдыенты мы будзем укладваць пластамі.
Расскажите, Ольга Тимофеевна, с чего мы начинаем и як это все рихтовать? Начинаем мы сейчас с лучка, конечно, ягоды, потому что она горький. Добре. Ну, это грибы, это сушеные грибы, они замоченные. Все, мы их режем дробненько так вот и на пательню. Обжариваем масло, вот, это не оное, ну, там, это само, это на пательне обжариваем. Потом мы берем эту картошечку, бульбочку нашу белорусскую, бульбочку нашу белорусскую, горох. Горох раньше сеяли сами, сейчас у краме покупали, он замоченный у нас. Соль, это там, как укропчик, семя. Это мы все вместе сложим у чугуна. Нальем водички, все посолим это все и поставим у печку. Это белорусская печка наша. Потому что если ее готовить на плите, то получится не так вкусно. Потому что там это, она варится. А тут надо, чтобы она тушилась у печи. Зрозумела, добре. Утка. Ось, які румяні отрималися. Да, готово. Далі що ми робимо? Ой, як цікаво. Ніколи такого я не бачила. Вот, треба кожную дырочку заполнить этом. Ага. О, у нас тут засталося еще на одну пательню. О, добре. Нічого складаного немає, я так бачу. Ну, зараз допоможи мне. Открой крышку Так. и оплошний штрих. Ой, як пригоже отрымливается. Ну что, наша страва готова, так? Уже готово. Можно и гостей сустракать. Сёння гаспадыня раскрые нам сакрэты прыгатавання малавядомых страў пад цікавымі назвамі пражонка і ладада, рэцэпты якіх яна захавала да нашых дзён. Дзень добры, Раіса Канстантиновна. Добрый день. Я даведалася, што пражонка гэта святочны пачастунак, а ладада гэта сямейная страва. Ці так гэта? Так, Раскажыце, калі ласка, з якіх інгрэдыентаў мы будзем гатаваць пражонку? Пражонку будем готовить. Ребрышки надо, свиные и колбаска свиная. А ладада? А ладада – это мука, молоко, яичко, сало. І сала. І сала. Добра. А ці ведаеце, мае даражэнькія, што ручнік – адзін з найбольш цікавых феноменаў традыцыйнай культуры беларусаў. Ён суправаджаў чалавека на працягу ўсяго жыцця. Вось, напрыклад, калі чалавек збіраўся ў дарогу ці ў госці, ён абавязкова браў з сабой ручнік. Нават сватацца ішлі таксама з ручніком. На тонкі мяккі ручнік бабка-павітуха прымала навароджанае дзіця. Каля хаты таксама сустракалі з ручніком дарагіх гасцей. Самую дарагую святыню, ікону, дазвалялася выносіць толькі прыкрыўшы ручніком. Звязана гэта з тым, што ручнік з'яўляецца сімвалам жыццёвага шляху. Ён верны спадарожнік беларусаў. Ну а падрабязней пра ручнікі нам раскажуць суседачкі Раісы Канстантиновны. Дзень добры, суседачкі! Рушники я вышиваю сама. Для Полоцкого региона характерна вышивка рушников у червоно-черных оттенках ниток. Вышиваются рушники крыжиком. Невеликого размеру бордюрчик шиется по низу рушника. Нередко майстриха вышиває ініціали своє ті якого-нибудь другого чоловіка. Ах, какая красота! Доброе утро, милые дамы! Доброе утро! Утро действительно замечательно. А какой был прекрасный туман и роса на рассвете, не правда ли? Что-то необыкновенное.
эти цветы из моего сада, который посадил и вырастил мой садовник Василий Иванович. Мае даражэнькія, мы з вами апынуліся ў вёсцы Бяздзедавічы, у загадкавай сядзібе прадстаўніка вялікага роду рымскіх корсакавых, царскога памешчыка Александра Александровича. Сядзіба будавалася ў пачатку 20-го стагоддзя і ўвасобіла ў сваіх рысах усе тагачасныя модныя архітэктурныя тэндэнцыі. На сённяшні дзень яна не перастае здзіўляць сваей захаванасцю. Александр Александрович, які любіў сам кантраляваць узвядзенне свайго дома, не пераставаў паўтараць. Гэта для таго, каб дом захаваўся ў нашым родзе 1000 гадоў. А завіталі мы сюды не проста так. Справа ў тым, што наша гаспадыня з'яўляецца унучкай папкова Васіля Івановича, які быў тым самым садоўнікам у гэтай дзіўнай сядзібе рымскага Корсакава. Ну што, Алена Фёдоровна, давайте паглядзім, што ж у нас там атрымалася. Паглядзі. Ой, нешта смачнае, нешта смачнае. Ну, давай налью табе, пакаштуй. Давайте, паспрабуем, што там атрымалася. Ой, ну досі можна. Досыць. Нагадайце, калі ласка, з чаго мы рабілі лянуху? Мы лянуху. Што там? Капуста, бульба і марковачкі трошечкі для закрасу. Вот. Добра. І потым малака. А потым малака. И закипятили. Вот уж еда. Мы не зря пришли сюда, здесь обиды кончатся, и прощаться навсегда нам с тобой расхочется. Мы сюда еще придем, чтоб в ошибках каяться, ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Ведь в колодце даже днем звезды отражаются. Колодец, колодец, дай воды напиться. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может, еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок. Сёння я завітаю ў аграгарадок Кушлікі, каб зноў папоўніць свой нататнік рэцэптамі рэдкіх беларускіх страў. У сваім гасцінным доме нас сустрэне Шуман Галіна Наполеоновна. Гаспадыня раскрые нам сакрэты прыгатавання малавядомых страў, якія яна захавала да нашых дзён. Перш чым мы пачнем, я хачу адкрыць вам невялікі сакрэт. Справа ў тым, што для прыгатавання смачных страў тутэйшыя гаспадыні выкарыстоўваюць ваду з мясцовай крыніцы. Менавіта тады стравы атрымліваюцца незвычайна смачнымі. Колодец, колодец, дай небо глоток. Быть может. Ну что, подошел час поспробовать все то, что у нас атрымалось. Да, хорошо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Блины мы не будем ножом резать. Мы и руками его отловим и покушаем его. Добро. Вот. Будьте добрые. Ой, и всех приглашаем. Покушайте наши блины. Давайте попробуем. Ну, попробуйте его. Кусочек его. На что тут? Нож. Ну как, вкусно? Смачно, смачно. Вкусное, вкусное. А еще это запивать очень хорошо. Давайте попробуем и напой воды разом с блинами. Да. Ой, какие вкусные блины. Коли ласка, тримайте. И вы дарите. А может из меда, кто хочет. Кучней, солодей. Вот так попробуем. И мы будем есть. Ну як? Вельмі смачно, вельмі смачно. Сёння разом з гаспадыняй мы прыгатавалі царскія крупяныя блины и напой кулаган. Вот и подрыхтовали мы с тобой. Знаменитые, знакомитые наши цыганки. Зараз я тебе почастую. Ой, які ж тебе тут выбрать? Вот такие пригоженькі, як ты у нас. А сметаны сама себе ложи. Кольки тебе хочется, столько и ложи. Ой, як смачно. Ай, ты ще тільки понюхала і вже смачно, а ти ж возьми, взяли кусочок. О, дякую, бачиш, яка ти уважлива. Ай, ж погоди, давай Раулине покажу. Ой, ну давайте покаштуем.
ж тут у нас вялікія з тых часоў. Але глянь, я табе дам болей того, чым статті. Ой, ну дякую. Ну, будь здорова, каб твой проект удаўся, каб табе кругом, куды ты не приедешь, каб тебе добра сустракалі, каб табе новыя блюда давалі, Ой, ну каб ты дякую. вучылася, смакавала і людям прапагандавала. Ой, дякую, Аліка. Ну, бяры, давай, пакаштуем. Ну, паспрабую. Як смачно. А гэта яшчэ смачней, попробуй. Я смачнейше нічого не пробую. О, бачиш ти, це ж тобі повезло, Яна. Ну што ж, вось і падышла до канца наша сённяшняя сустрэча. Разам з гаспадыняй мы прыгатавалі смачныя стравы, цыбрыкі і напоі раўгеня. Дзякуй вам вялікі за цёплы прыём. Ну а праз некаторы час мы працягнем смачныя падарожжы Надзейкі ўжо ў другім куточку Полацкага раёна. Да сустрэчы!